Tabuhan beli anak teman koplo. Mentikam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketemu maning karo babakan bajing. Ya Allah, iya. Niki mah ditaburinnya berasko nih biasanya mah pasir. Iya. Alhamdulillah, dapat kawis oli sewu. Di oli sewu. Oli sewu. Apa serang durung mangan ya? Ya, durung mangan. Teh puntel kita mah mau orang sempat mangan dipuntelakan piye. Iya, di kojongna. Kocong kita mah biasa nega. Orang leban di lebak ya. Ya wes ayo lebak ya bae cek. Koplok. Iya kok dibuntel bae dibuntel kocong. Iya buntel abon. Anti majikan nek ini. Ayam bu. Iku majikan yang ngeraga-ngeraga koplok. Iya. Ya orang dibabai. Ora abot. Iya gelung abot ya. Iya abot. Tanggana kita kan tas ajatan kenang gelung gede lara gulu. Lara gulu sakitnya dimpus teh. Gara-gara kegedean gelung ningan. Iya wis enak kayak kononan bae. Bocah beledak mandang siapa sekarang ya? Firman. Dongkor wa. Ya, matur kesuwun. mesti sabere. Hah? Sabere. Durung. Kusi kesuwun. Ya artinya majak diundang. Oh iya. Wis diundang nih keluarga besare Bapak Sukanta. Ya Suk. Ya Resek. Iya. Sukba aja. Sukanta raneku. Ini telik anda nih beli. Bapak Sukanta. Ya Suk. Iya. Karo Ibu Daskina ya Das. Iya. Iya ngeluh. Ya bener. Iya, apa jare ira bener wis. Acara apa je? Karo warga masyarakat desa Temiang. Amene iki gawat Temiang ta. Oh, atuh temen jam Orang di balai desa dewe. Desa Temiang blok Babakan Bajing. Oh iya. Bakakin mah blok Babakan Bajing. Bajing. Bakakin mah Babakan Bajingan bikin. Bengen. Sakira mari ya dek. Bagi yang maing sapu wis. Iya, alhamdulillah wis diundang PPM ning Bapak Sukanta dalam rangka Walimatul Hitan Ajang lirik baik. Iku ana wong arep mangan. Iya bro. Bahkan nom yang lirik baik. Ya rebel. Dakareang je. Dalam rangka Walimatul Hitan Ananda Widi Alparo. Di Dede Widi ku. Iki kian Dede Widi Alparo. Ibu cakanteng teman kelingan kita lagi cilik tuh. Iya. Cici lagi cilik kayak konon. Bro, pada buah kita lagi cilik kayak konon. Iya. Orang mah lagi cilik kayak anggun lele garo gelem leleku. Allah. Para teman Reyang. Kalian Rasulan. Ananda Yura Nurul Hania. Go. Dede Yura nek inti gini. Ya Allah. Masa wong rasulan nganggo topi. Toto salah. Toli Dede Yura semono mah toto. Ika Dede Yura mah. Ai bot piye? Siapa tumuk-tumuk bae. Ya boka dorce. Toli Dede Yura semono mah ya Dek. Tampak nanti. Matur kesuwun. Ya, moga-moga acarane aman, lancar, lakalangan lakarintangan. Sing awit awal sampai akhir. Pemuda-pemudanya jogetnya aman, tentram. Wareg. Jogetnya pada bari gemuyu. Ya iya ningan. Iya aja bari peranggut-peranggutan joget go. Iya buari sing peranggut makasih karo nangis ket. Iya. Kasih kegila-gila. Matur kesuwun kanggo Bapak Sukanta. Iya, mulai wong loro tapi dipaye siji tapi alhamdulillah. Iya. Sing Sukanta. Iya. Dipayudut. Wong aki loro Suk. Ya ira mana jaluk di ngedas. Yo. Das sing jaluk siji maning jedas. Sukanta mati nang mulai wong loro gak kaya kono. Kita mah bang NSS karo Sukanteku. Payudut. Dipayu siji. Iya. Ya mulai wong loro barengan kemati. Ya kemasuk barengan Ci. Paroan ngaco. Mulai pada bareng. Ira iku. Oh, paroan. Priwe bagi ya? Ya dibagi Baka Surya Gede sih nek ana 16 ya Kang. Ana 16 kari 8-an bae jare rang mah. Iya jam mengkono nanggel bagi mengkono mah. Dibagi loro. Bagi kaya kono jangel. Kirana kantong Laka. Ya wes. Ngantel ko duit. Yes.
Yes, ingat yes. Tas. Guyon orang matas yak, ya Allah kok darah di temenan pae. Guyon. Tas, kita mah guyon demi Allah. Orang lok jalak-jaluk ya. Orang lok jalak-jaluk kita mah yakin melangetin darah di jalak-jaluk ya kita mah. Durung alami kita mah das jalak-jaluk busung. Sudah mah buru tersinggungan. Kiki sing ngedas. Iya. Iya. Wong loroku. Ora. Iya. Ora guyon. Ya wis, kene selawe buan ya. Ya. Nah, udah paruan. Ada paruan dong. Ambil adil. Supaya adil. Oh. Nah, konon. Iya, kok sih dibagi wak. Iya, kok. Kok dibagi ke bagi wak teh. Plak. Iya. Pira. Ya sira siji. Iya, siji. Ya kok sih adil banget nih teh kita siji majak siji. Ya iya, aja sampai kakak ngadi tukaran gara-gara itu diisi. Ya iya. Daun tas lebaran pira kono. Loro. Berarti kakaknya. Ya loro majak kira pada. Itu. Nah, konon loro. Supaya adil larane gawong karo dulur teh. Kita malah mentukar masalah warisan orang masalah kita toleh tukar gara-gara udut. Ya kok yang semangan nese. Pira? Telu. Berarti kakaknya? Ya telu ngaco. Telu. Hitung. Siji loro telu ya benar. Benar. Jadi kira-kira aman teh wong karo adikku aku rukun runtut konon. Apa mana daun tas lebaran ya, Cik? Daun tas lebaran teh tas pangapura toleh tukaran gara-gara udut. Pira? Papat. Berarti kakaknya? Ya papat ngaco kuno. Hitung. Nah papat. Benar. Konon supaya adil kinti. Nah kiki gari lorok ini. Ya kari loro sijian. Sijian alhamdulillah. Wis kesuwun. Anggo Bapak Sukanta. Karo Mimit Das. 16 dibagi loro ku 8. 16 dibagi loro ku 8 majak kenang apana 5. Si Rama mau bagi bener ga? Iya bagi bener tapi kenang apa kita nak ketumane mung 5. Mau bagi ku bener koplok. Iya monone mah tapi ku kenang apa 5. Ya orang kepada. Apa ada? Sira 5 mani. Orang andel mako. Walah. Wahai, toli ake sairing ko. Ake sairing koplok. Terus bagaimana? Alamat ya. Siji. Kakaknya? Ya siji. Ko hitung. Ya siji. Lolo. Kita durung aja tukaran gara-gara itu. Pira? Loro. Kakaknya? Ya loro. Hitung. Nah loro. Warnanya bener kikin mah. Adine? Telu. Ya. Kakaknya? Ya telu. Hitung. Iya bener. Telu. Ningon. Kuatnya pai siji maning dadina na pira? Papat. Kakaknya? Ya papat. Hitung. Iya wis papat. Lo garis siji priwe gari loroko. Ya siji ya. Wis sing mau gomong konon. Oh. Suwun kanggo Bapak Sukanta. Sukanta. Wis aja mikir beut. Kajak koira kabeh belos. Angel ora petat-petat Masa ulia 5 baik. Ayo kenang supaya acaranya kaki dimulai. Melas bocah dangdane sing awit jam 8 esuk. Oh. Sing awit jam 8 pada dangdan. Demoblo bocah. Iya nah. Dandan sing jam 8. Ya Allah. Sing jam 8 wis pada dangdan. Ya ayo nang dalang. Beres nang dalangnya acaranya komplit. Kira-kira acara komplit ning ngarep. Iya. Ning gurine tinggal joget bae. Wong kene kon pada nyabu. Ya iya kon pada sawer kabeh dengan duit lebaran durung pada entuk wong kene ki duit lebaran ki. Duit THR ki. Kene mah lagi panen koplok. Iya, arepan ngundang widadari dikit sedela punten wajijine. Iya. Widadarine tulung-tulung jaluk dipai sajen. Widadarine sepisan maneh tulung-tulung panitia majikan bokat repot. Jaluk dipai sajen. Sajene banyu putih bae ning gelas cantel aja rewa-rewa sajenku. Banyu putih ning gelas cantel dipai tutup. Tutupnya utut surya gede. Kira rapat surya cilik mah bolong. Idi rewel madak mah. Aran jejaluk iya ya, Cik. Spesialnya kangge majikan. Kader gawe umat tuku mobil ku sauli-uli kandek aku. Kandek ilang mah rabine gak gering. Kangge Mama Vina. Kone pada sabar ya, Bu. Yo, sedurunge ngarak. Bagi-bagi waktunya setitikan baik. Melas pengantene pengen gage dipanggul.
Kanggo Ibu Hajat, Bapak Hajat. Asik. Kanggo majikan sekeluarga. Kanggo Mama Andika dalam mani, Mama Evino sayang. Asik. Nopi sing ngerti santer kok nop. Mangsa pecah iku nop. Nah, non. Si sepi. Kanggo majikan, majikan dalam-dalam. Limang tahun lawas pisahan sun kayung-yung masih pujaan. Limang tahun nembe ketemu Mama Andika sayang. Asik. Ora tahan bukan kangen menanggung rindu. Limang tahun lawas pisahan sinten Ibu? Bok tuane Kesya dadi kenangan bok tuane Kesya sayang. Bok tuane Kesya. Limang tahun bok tuane Kesya simpan ngeman sayang. Satakane sampean pujaan ati bok tuane Kesya. Kanggo bok tuane Kesya. Bok tuane Kesya, bok tuane Kesya. Kanggo Nok Rosma sayang. Jorok rijo kon. Ayo, Farhan. Asik. Iya. Ya Allah, si tren dasar dedak lulu. Bok Kok ini si trennya dasar dedak lulu. kanggo bok tuane Kesya sayang. Ini siapa? Ayo. Ini. Mama Iraka. Mama Iraka. Mama Iraka, Mama Iraka, Mama Iraka, Mama Iraka. Mama Iraka. Mama Iraka. Ayo disawer ayo. Mama Iraka. Mama Iraka. Asik. Ati. Iya, ninganan hari geol iya. Yen wis kelingan Tuh, majikan. Majikan. Asik. Iya ninganan. Yen wis ketemu sampeyan. Ajak karo tapi kok ora kagok lempeng si tren gue mah. Bok tuane Kesya. Bok tuane Kesya. Bok tuane Kesya. Bok tuane Kesya, bok tuane Kesya. Ati teman. Oh, majikan Yen wis tuku. kelingan Ngerti. sampeyan. Asik. Si tren biasa banget. Yen wis ketemu Dorong, turun mengus klemer. ngomong rasa Asik. Eling-eling lagi panen sih kayaknya mah kompak yakin nih gua. Mimi. ngomong rasa pada Mimi Talita. Mimi Talita. Mimi Talita. Mimi Talita. Limang tahun Mimi Asik. Chandra lawas pisahan Mimi Chandra dia butuh tahu Ayo sama nih Mimi ayo. Chandra mung cuma jadi kenangan Mimi Chandra Mimi Chandra Oli nggak bisa torpedia M ya sih. Limang tahun Mimi Chandra Oh, majikan tuaku. Majikan tuaku. Mimi Pino Iya. Satekane Mimi Terus. Pino Ah. pujaan Oh, dikaji kok. hati Mimi Pino Iya. Kanggo Mimi Pino Mama Pino Mimi Pino Ayo si dereng ayo. Kanggo bok tuane Oh, Kesya iya di kanan. Iya. Matanya meram. Si trennya matanya meram. Gak kasih nyawiri aja ke mencelik. Meram, matanya meram. tuane Kesya bok 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 tuane Kesya Nah, ayo, bok tuane Kesya ayo, bok tuane yo, Kesya ayo kesetrum ya sih, meter. Iya, Ini aksan. asik. Mimi Axel Ayo yang belum, yang belum, yang belum. Mimi Axel Mimi Axel Go. Mimi Axel Mimi Axel
yen wis kelingan mamae Pino aduh rasa keder mamae Pino yen wis ketemu masih ada mana yang masih? Yen wis ketemu Yes. Go, salah Niko. Ayo nih. Mimi akso atiri. Hari kamar belenak banget dari kita meyakin. Ngomong rasa kaku Mimi akso. Enopi. Padahal angati nerin du Mimi Pino. 5 tahun Mimi